In the Bankulu. Ngicela ukwethula ubaba umvangeli ozosiphathela inkonzo yamanje ekseni. Ubaba umvangeli uKhubisa. Amen. Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngiyambonga uShembe wasebuhleni unyazi lwezulu. Ngiyababongela futhi nabayingcwele abathandiwe ezulwini. uShembe usithwalile siqhamuke endaweni ezahlukahlukene. Silapha la sikhona emzini kaShembe oyingcwele wasemsini. Sicela uShembe siphe umusa mase phambi komuzi wakhe wasemseni. Usuku lonke nje besebenzela umusa nemisebenzi yonke azosipha yona ibe umusa ezulwini. Ngiyakhumbula abangiguqe lapha ngemumva mhlambe izokweya izwi lobaba kanti sengiyaliwe ezulwini. Kwase kufika ukuthi ngikhumbule wayesiyangikhumbuzisa uNkulunkulu lale lizwi lingifice khona nxa ubaba umfundise ngithuma. Ngase ngithi angisuke ngize la ngiguqe khona ngoba ngikhumbulile ukuthi ngelinye ilanga isonto nobaba laba abakhona abavangeli oseduzane kwabo wakhuluma okude esihlale sasezulwini inkosi unyazi lwezulu. Kodwa egcina kosuku wagcina elikhonzele lo suku namhlanje ezulwini sisethabani eMthatha ukuthi inkosi yamakhosi ngomhla ka-12 abavangeli bakho bazobe benenkonzo yothando emzini wasemseni. Waphinde wathi ngomhla ka-14 bazobe besemnambithi esimakade nenkonzo yothando. Wayesenkulunkulu esekhipha isibusiso. Amen. Masihlezi lapha amaNazaretha amahle enkosini noma ubani okhona angangabazi futhi angasoli ngoba uNkulunkulu wakithi ulapha phakathi kwethu. Uyasizwa futhi uyasibona ngoba uyazi ukuthi silapha amaNazaretha amahle enkosini. Ivesi elika-5 engomeni ka-221 elilodwa kuthiwa ngibe mfushane kakhulu ngoba umsebenzi omkhulu uhlezi kubantu enhlizweni zabo uyabashisa kumanje. Akusavumi ukuthi bahlale kahle beshiswa uthando likaShembe. Amen. Phela njengoba size lapha amaNazaretha ikhona i-agenda esuke nayo emakhaya noma kade sithandaza kade sibika besine-agenda yokuzonikela emzini wasenkandla ibonkosi yamaNazaretha. Manje la-ke umuntu umeke wahlala nomnikelo kaShembe ugcina usumgulisa kwesinye isikhathi. Mhlawumbe ngaba mude kanti khona into osegula ukuthi kodwa kulindweni kuloko kukhulunywane ngoba siyayazi into esizele lapha. Khona incwadi ubaba uNene azongibhekela yona la ayibambe ngizoba mfushane kakhulu baba uZungu. Yazi ukuthi unolaka mase kulezi insuku. Kule ncwadi le banazithi esiwaba ngayo nale ncwadi lena esishadisa ngayo kunevesana elilodwa lu-46 verse 6 elithi uma ngime phambi kwakho Nkosi ngivumele ngikhulume ngawe yiba umlomo wami
nami ngicela lelo lizwi ezulwini ukuba kuba ushembo ozokhuluma kimi kungakhulumi mina manazathi amathuba angifanele ukukhuluma nabantu abaningi kangaka nabantu abahle kangaka entweni enhle kangaka wakakhulisa isibongo kusezweni lakithi emthwalume noma esemzumbe emzini wasekuvukeni amen umoya wami uyavuma in the Bankulu. Nawe Fisio yami ngilabi ngoba indaba babumfundise ngayixoxa ilomuzwa lapha emseni zoyishiya kodwa ngoba khona ibhasi lake lalayishe embelebeleni engangikulona phakathi lalimhlophe inkonzo yasekuseni layenza khona kodwa yasemini layenza endleleni ngamzwane kuzokwenziwa ilephu ezu8 noma ezu9 ngangikhona lobusuku ake ngishiye ukuthi ngatholani kodwa ngiqonda ukuthi ngaleso sikhathi sasikhona isibusiso uma silapha size esibusisweni manazathi abathenkosini engakuthola lapho ngiphile ngakho for 21 years ngiphila ngakho ngalelo langa kwake kwathi idimoni ihlobo ezinto enkosini kuhleliwe kukuhle kunje enkonzweni bathi abazali bami kwakusho inkosi ilanga iphethe inkonzo eparadise uthi lethela kumama nje lase sisondela kuye le dimoni lase ncika kuye inkinga yakhe wayithi mengene etempelini ngaso sonke isikhathi ekseni noma isemini aphiwe inkonzo yokulalela umshumayeli ukuthi uma ekhuluma mekwasuka umuthini umshumayeli kodwa into eyinkinga yayikuye wayengamlalelisisi kahle ngoba ngeke ilanga kuzwakala ehlezi uma ngabe ekhuluma nabahlezi naye eduzane kwakhe uthi kuseyikho lokhu umshumayeli akusho wayemlalela impela kodwa engaphiwe inkonzo kumlalelisi sakhe ngenzeka ukuthi sibuthane lapha kodwa singalalelani kahle ekushoneni kwelanga kusayikho umshumayeli wayithi mangene ekseni ayenze yonke inkonzo ekugcineni bese guqa athi bantwana benkosi ngithunyiwe izwi lasezulwini uthi ubaba senze ukuthi nokuthi kanti lokho enotha lezo zinto wathiwa ngale ilanga esethi hayi namhlanje sekudlulele kakhulu ekseni kade engasho nje kade esho kunye ekseni yamuda lathi isikhathi eside funda le 74 73 funda 73 ivesi incwadi yomncwabo noma yomshado abantu abalalele abashumayeli kuhle banazathi amasilapha sibe nenkonzo okulalela kahle uthi uNkulunkulu asibalalele abaphathi bezwi likaJehova abangabashumayeli endlini ababheke umuzi ababheke yonke imizi kaNkulunkulu uma ngabe bememeza noma bememezela
bememeza umsebenzi basukumele phezulu abasukumele phezulu bangadeleli bangedeleli ukuba lokho kulungile ngokuba lokho kulungile futhi kuhle enkosini uyibambe uhlale phansi lithi yalibonga ilizwe lakithi enkandla nami sekuyikithi la kuba sengila angiselona impondo sekuyikithi basengila yalibonga ilizwe lalapha ngoba lilalelile uma kuthiwa mhlawumbe kushiwonke emathempeli ngaba sikho lapha yamdabulela ongazange azabe khona nongeke zabe khona uma ngabe ke mhlambe ke mawuyisice sibe sehle ekhaya uNkulunkulu amkhumbule kodwa mangabe kusolela lokhu esikwenza lapha kunge kuhle kuye azamkhumbule nawe ushabeke linye ilanga ngoba bamemezile bashumayela futhi sebedlulile kulo msebenzi ngelinye ilanga wathi lo nkosikazi imungdla lento ngaphakathi inhliziyo yakhe ingakuthola ukuphumula mesendlini ngelinye ilanga wase kushaya isikhathi esizosifica sizophuma lapha ntaba amasigodukise emakhaya nami ngithatha indlela bese ngikhumbula ukuthi konke ngiqhamukaphi nomunye ethatha indlela yakhe adonsa ingane yanqamulela inhlobo ezinhle enkosini uthi mangabe behamba endleleni edonsa ingane zakhe naye ehambe seyekhaya selenziwe isabatha laphela endleleni lapha emva khona wathi methebona abantu bedlula behamba wayisebona i-envelope enkulu engaka ebrown efakwe lapha nesidindini sotshani uthi mangabe iboka wayisebona inhliziyo yokuyithanda wayisesondela kuyona uthi ebethe ithathwe ivula phakathi wabona imali lokwazalwa athi ushembe kodwa ngikhumbule ngani namhlanje wayiselibala uthi kombe uhleze ethini bengene ethempelini wayiselibala ukuthi kodwa uyasola bengene ethempelini uthi ngoba shembe ngikhumbule ngane wangipha imali kade ngiyidinga bathi ngalelo langa ithi inkosi asezulwini anobhasopa maNazaretha kuye ukuthi umuntu mangena ethempelini angene nesendlalelo sakhe nesitephu sakhe afika ndlale phansi athi uhlezi nemndeni yakhe uthi nathi thina abashembe sikhipha sethu sifike siyimise esitephini sakhe ifike ihlale esitephini sakho kodwa thina abashembe masikhipha sifike sikhiphe thiyokwenza umsebenzi owodwa iyogada inhliziyo yakho uthi ithini manje la ukhona nje khona ingilosi inaka inhliziyo yakho uthi ithini nje basilapha umoya wami uyavuma ke nawe ke inhliziyo yami manje basiguqe lapha yona ithini isekwanameni kwashembe yini isekwanameni kwalengilosi ekuthiwa yomusa yini esikuyo yasemseni waseyithatha le envelope wayisethatha wabona mawuthola endleleni uyaphuthuma uthathe ubhaqise yayisigijima lenkosikazi kwase kushintsha istep endleleni bagijima bazofika utheme ngene endlini wayisephuthuma ekameleni wayeseyiqosha ingane zalaphana wayisengene endlini utheme ethi uyibeka phansi envelope kwaphuma yonke inhlobo yemali ayithandayo nenuka kamnandi
utheme njalo phansi lapha wayeseyibona azoyisebenzisa manje na wayibala kwaphela ingqondo wayeseyibiza wathi wena ngade phuthuma lapha wathi kwenye phuthuma lapha lithe makushona ilanga kwase kunuka kahle nje ngoba kufika imali Tell ushebe nathi unyazi lezulu lasiphi imali kodwa siphi imali yesibusiso esokwazi ukusebenzela ngayo ushembe sisebenzele nemndeni yethu ayibonge inkosi yamaNazaretha wasekunuka kahle lapha nje kwadliwa kahle ukushona kwelanga kuthi amaseqediwe kwafika isikhathi sokuthi kulalwe naye lo nkosikazi wayesesuka esongena embhedeni eseyolala mawusuthi-ke ubuthongo aqede u5 minutes ifike wayesengena eselala lo mama uthe esethi usahamba nawo ubuthongo kwasekukhanya endlini yayisiyekha into yasezulwini yehla ngensika yayisigqe phansi inkosi ilanga phuma sikhothi nabalotshana bahangula uza nje ezinemsebenzi njengelanga wayisema wathi mntanami sengifikile uyangibona mina ithi lenkosi ngiyakubona inkosi yamakhosi ithi uyinkosi ilanga ithi hayi ngikukhumbulile ngikuvakashele mntanami sengathi inhliziyo zethu angazi ushembe uzoyigoqa kanjani ayibophe kanjani azenze zibe imbumba ukuze sinqobele lisuka namhlanje kodwa nginethemba ngoba uNkulunkulu ukhona la endlini Nekude idoda usheba idose azayibeke la kukhanya khona inhliziyo yonke sayibona khona isikhathi lapha inhliziyo zonke zethu izobukwa lapha amantombazana masenkosini izophela inkonzo izobusisa inkonzo kuzovulwa lapha kukhanye lapha noma ubani kobe kufuneka inhliziyo yakhe ayibonge inkosi yasilwesini ithi mntanami ithi isho njalo inkosi ithi kade ngikuzwa ithi mntanami lapho kade bengikhona bengilalela ukukhala kwakho mntanami ithi njalo mawusethempelini ithi inhliziyo yakho bengaphumuli iba nokusola umthumeli wami ngimthumile ebandleni noma sinje eManazaretha ningayibheki inyama yethu ukuze ngizuze ushebe edini kosuku ngoba kuyethatha lo mvangeli lapha kwenyameni efana neyami nje ekhathele kodwa athi ushembe ngicela ukwenza into ethisi afike lo mvangeli okhathele ofana nami babuke yena ukukhathala kwakhe bakhohlwe yizwi elivela ezulwini sihlanganiswa yizwi masilapha amanazareta asihlanganisiwe umuntu bengasabi indaba ezikude kangaka side nobuthongo uma ngabe besilandela umuntu kodwa silandela izwi uthi la ekhaya kuyasetshenzwa amanazareta masenkosini futhi bawufuna ukusebenza uhambe ungahlala endaweni yodwa ngoba uyazi ingilosi yakho lapho ibekwe khona mina ingilosi yami ngayifica lapha izongipha umsebenzi lapha emseni suke emampondweni la ngisuka khona ngayifica lapha ingilosi yami subonke sihlezi nemini yonke ngesonto sibhekile ngamehlo zazi u8 mazazi undana ngikho la kuyixoxa ilanga ngizobuya ngesonto elizayo uthi thina bashamba sibasathatha isikhubo mntanethu sasasibheka ukuthi ngoba wena inhliziyo yakho soyanelisa kanjani ukuze uthi mawusemsebenzini wesonto na ufane nabantu inhliziyo yakho ingasoli uthi mntanethu sithema sima sasesibheka kwasekuqhamuka igumbi iqala uthi thema kuqhamuka igumbi sasesibona yonke imphefumulo yabantu lo wakho suthole khona sathola imnilo abantu lokho bayenza bafika lapha ekhaya uthi nathi mntana sibe sesicabanga sasesingena khona sasesibheka ukuthi soyanelisa ithi mntanami utholene endleleni lapho hamba khona wayesechaza lo nkosikazi base bebabili benoshembe kuphela khona isikhathi esinjalo sokubaleka lonke khona kodwa nibe babili noshembe wayesechaza uthi baba nkosi yamakhosi endleleni thema ukuthi kanje uthi hayi mntanami ithi bengayona imali leyo uthi thema sibheke khona mntanami nathi sathe uthola umnilo wakho uthi singene phakathi sathi sathe sibheke isikhathi sokuthi lokwafika lapha ngoba sifuna ukwanelisa inhliziyo yakho inhliziyo yakho iyamsola umshumayeli uthi sibheke sathola umnikelo kwa14 sawuthatha sawufaka envelope uthi sabheka umnikelo wesine sawuthola sawuthatha sawuqoqa sawufaka envelope
uthi sabona imnikelo izicelo zakhe lokwazenza ufikela sathatha safaka envelope uthi sabheka imnikelo yakho ngamzwana ufikela lapha ekhaya uthi inkosi uvula amasango ukhipha abantu bakini esigodini sosizi uthi sathatha konke safaka envelope saphinde sabheka sabona ukuye sasele sathatha konke safaka phakathi sangathola lutho sekubiza igama lakhe egumbini uthi sasasigijima thina boshembe sagijima njalo sasayoma lapho uzohamba khona safika esithini sasibeka lapha i-envelope uthi leyo mali ayitholile mntanami bekuyimnikelo yakho yonke lokho yenza ufika uthi namhlanje mntanami abangena esigodini sosizi owakhiphile uthi namhlanje sebephakathi uthi abavulela amasango emzini esephambi uthi namhlanje sevaliwe sebesigodini sosizi uthi ababantu abancaba namhlanje na sebeyopha namhlanje na ngoba kuwe akusekho nje nomnikelo wodwa othi igama lakhe egumbini Awushawa 47 sengihlala phansi ngempela 47 ukusola Nkosi mabalazi kodwa ukusola verse page 47 nazo nje funda ne ukusola ithobozithe Nkosi umuntu kamanga abazosola khona impawu leyithize nje akathi bekhuluma umshumeli eguqile umuze vonku umuzela lapha emuva uyizimandla kwabisho ngalena uyizintokazi yakhona ngoba ingeno inkonzo yokusola uma umuntu engasekho uma uNkulunkulu engasekho kumuntu ngaleso sikhathi thina incwadi yakithi esifundayo eshathisa uma ngabe uNkulunkulu lolunyazi lwezu sengasekho kwimi nakuwe ubonakala ngolaka uzombona ngolaka athi uyakhuluma umshumayeli athi ngawubizolo kade sinikela ifunwani futhi manje nenhlebo umoya senentebe sakhipha tebana athi inkosi lento eshiyonene anomshumayeli akasenzi kade bengenjani sithola omunye ebesakhintshebo izimvuthi intebe ibe naye akunokuyize bese kunoyisa kunokunikela nje ukunikela nje ngelo nkosikazi uyagijima hey wangibheka uzungu sengiyamba wangena gijima babubiyela beyela umshumani lapho uyayazi le ndaba bengafisekho wangena gijima uthi bengena gijima ngena abantu banikela aqokiwe ingubo emhlophe bonke abantu banikela la isesitimeleni aqoke ingubo emhlophe uthi bengena ngaphakathi wayisema lo nkosikazi uthi emema lo nkosikazi wayisethi ngizwa ngithanda ukunikela akalona iNazaretha uthi ngizwa nginothando yokunikela lukhona enkimi nakuwe sesigokele ingubo emhlophe manje kuba ngolkosi ongayigqoki ingubo emhlophe uthi wayiseshintsha lo nkosikazi wayisebiza lezi wathi kunikela kanjani ithi lensizwa hayi ma kunikela lapha abanhliziyo zabo ziyavuma ithi le nkosikazi wesibili kunikela ngamalini mntanami ithi lensizwa hayi mntanami ithi lensizwa hayi ma lokho nakho ngisho nangenhliziyo yakho unikela lomsebenzi wenziwayo la uthi mntanami ngiphethe isitani esinyama uthi kade ngilapha eChatsworth kade ngifuna umsebenzi ethi washing please lize la shona ilanga angizange izethole sengiqambe sengiyama ngaphela babuzo uthi angizange izethole izila shona ilanga uthi ekhaya ngishiya ingane asinalutho azidle lutho ithi angiphethe lutho wayengena esitimeleni eMeya Bank esemlazi esekusebenzisa kushaya uthunga lewesikhathi sekubuya insebenzi ntambama uthi mntanami kodwa ngizwa thweke ithi ngizwa nginothando wayesesikhipha lesihlanu sakhe namhlanje thina sama Nazaretha sokhipha ihlanu zokugcina ko 200 kuyaphezulu ayibona Nkosi amaNazaretha ya ko 200 kushona le phezulu uthi wayesayithatha le mali yakhe isitano wayesasifaka lapha ephuleni emhlophe ithi lentizwe lisa ithi inkosi ikubusise wayesethula lo nkosikazi lasho ivesi kwazi wafika lapha isitimela siphela khona estation sokugcina wayesehlika lo nkosikazi kwethoba bonke behlaba ehlelo shembe naye wayesehlika lo nkosikazi wayesathatha indlela yakhe wahamba kancane akazi ukuthi uzofika thina einganeni akaphethe lutho nalokho ajwayele ukunikezwa wona lapha elefika khona umsebenzi ukanikezwe into ethiwa kwethiwani ewa khona lokho akatholanga lutho nakho akatholanga akaphethe ngisho nemali
wayesehamba kancane ihlobo ezinto enkosini utheme ehamba wathatha umgwaqo ethi uyihlahla zemithi naye lento asengonyameni mawugibela khona eChapel Kopo wayesehamba kancane lenkosazi utheme uhamba lwaselifika unyazi lwezulu ihlobo ezinto zomthanda uThixo lwaselifika isishingishane kwaphakama isishingishane abantu zathi abathe enkosini saphama lesishingishane sangona lesishingishane kwaba bonke abantu endleleni kwasekusuka amahlavu kwasuma yonke into yabheka phezulu bavala bethu abantu ithi nabo amehlo sathula ngoba kungasahambeki sekufika unyazi lwezulu uthi nathi lapho siphela khona kwayisikhashana esincane saphela uthi ngathi mangivula amehlo wonke udokotela ephambi kwami kusho lo mama akalona eNazaretha ngithi nawe egqoke umhlophe ola unenhlahla uzozinhlahla uzumusa namhlanje uzozumusa ayikho into ezophuma ungayiphethe namhlanje nekuhluphe inhliziyo yakho izophuma ushande iqedile namhlanje uthi amazi ngathi mangikade uvula amehlo ngokuvula amehlo uthi ngasangipheka uthi ngabheka amaphepha ngabheka amahlavu yonke into lapha phambi kwami ngasathatha lo bibile yonke into unyazi wezulu lasengiba phambi kwalo mama uthi ngasengibona iphepha elihle uthi ngasengithanda liphepha uthi ngithe amathi yasondela ngathi ngithi leliphepha u100 rand uthi ngathi manguthatha ngasengubamba uthi ngabeka lapha esumeni ngathi awuyazi lezulu kanti unjani awuyazi lezulu kanti unjani uthi ngasengibheka abantu akekho nomuntu onginakile akekho nongibukayo ngasengithatha le mali ngasengihamba kancane ngasengifika esitolo phezulu uthi ngasengena esitolo phakathi ngasengithatha yonke into uthi wacela uShekho Mbaka ngekhokhela yonke lepahla yenele lepahla ngaphuma ngangena endlini uthi ngithaba ngene endlini zajabula ingane ngathi bangena endlini ngavala umnyango ngathi bantu abamasifuqa esithandaze sibonga unyazi Nkosi kusisele kuzwini Indabenkulu.